Dabi ya me kase. Say gang na also on form me no. As on the ato on friends Mafia gang no ni ade o. Me no say gang no the minim no wo mu ye Afia so asenega. Ena damo Appiah. Yeah. Ena Tracey Boakye. Ena nyame adom Tracey kora awale. Ba owo ka wo mu nyina wo kwase afo. Odifo adenti na ukasa. Owo ka wo mu nyina ye kwase afo san ye no ye mmoa. Na obeti se damo Appiah. Onam we onne sum yeso. Ti adwen bi e enna ditirim. Ana wonim nyansa. Okasa jimiyem ekasa nkwase akasa. Damo Appiah wonim nyansa. Na damo Appiah enim nyansa. Ne boss of Afia so asenega na enim nyansa. Odwan na ponche wa ponche. Na ye wo kurum we Afia so asenega we abrabo wowum eni suban Afia so asenega edinam Ghana. Sani Afia so asenega ejimiye na ogusu jimi no. Sa na damo Appiah so wa jimiye. Eti ba ko difference Tracey Melase Boakye. Yeah. Modern say awade a nyame ede amano. Okay. Ai nyame de yeshira no. Obacho de ho afri se nkwasiafo me yenu we ho. Bonne date eto wo say self kum chacha ebe kan e wo too much ya say Tracey antwe no mo free damo Appiah ho. Ede Afia so asenega ho a o me no begu na wale. My God. Nyanya yo dey. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. The brain na yepa. Okay. Sense so mtoma mi no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo dey aduma di. Omo dey dimi. Na so wa so ode. Oh, Milia. Me no wa father for so many years. You can't also hear bibia. Bo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want sasi. I want Ghana ha bia. In sasi de wa to apete Ghana ha. I want sasi. I want Jerusalem. As ebe Afia nya. Sanso na akatapo. I want pokwase. Sanso otumase near Dodowa. Ena dentra. Eye kaswa. Asasi no education free. Lo ni besi entokwa bia ni ho. Dan bia de wo nkra no say. Ukuta car. Now they pass us. I'm sure car no one. No mama car one. Oh, you don't mean it? Then some gas him the magic sasi. Oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, many other patch of my come down one patch of the patch of my come down this consultation. Memoir Edward to my GHS so midi any Appiah Empress and Memena Kitchu Baku Pediana dish Appiah beauty meet Nasty Yananim said. And somewhere poetry cobra mine any day a babasomo, I want your fiddy Cassie so. Now, and also the Yatna Seno, a Tracey and Fancy 2022, our rear course so. Now, I read and Crawford Runner and I be to Afia Schwarzenegger for a trim one at say a yes, sir. Afia and a year Tracey Boakye, Mafia Gangi, only in womb free, or to the womb free home. And to say, dear, any another warrior and one yan on so Bakabesi, Kobesie. To send your name, Amia or friend no, Aquadia Bessia and nay, a man for Supano or mine Ghana wing. I actually Jonas a can be. Now, I buy a frono after bridal shower, no sofukum chacha. And so the same be about Tom Montenso a kanye, edify a yet trace in a warrior no home. Any nip pie was so 2 or 2 or 3 or more free or home. And your foot 2 hour the man on the neck. Many no baby command may be sent same tia or this foot to no the man a yet Tracey. Na a dear ben pan when who dine a fatter, our rain no and I acquire so one and phobia. One chum one free one and yana baba ha our rena. My entire mo and for her video in brand. Yabani at was. Let's so Emma Wakabe, Yenchamo cry no coming home, Nayama a year or D4 kum cha aquaba. Prophets mo aquaba. Medoso. Bibia wakodi. Yametiase. Yeda Yesu ase. Tracey aware ya baso na a shocking profo. Papa no baby amanfo de omanuko buye no. Ne afei etire be ma odi nanim ba ya oyeniku anyame ehia no no aware no awode aware aba wiye no.
Footwo bi ni nsem bi a wo be kan ye e de fa ho no e kire Tracey ama twini Jonas abeka bi tornado nso abeka bi won nyina bo ne tofa na chese e wo so hwe ne hunyie e wo namfo a one omo egoro ho odifo e je be na be ma obi aware ne namfo fam anya nsunsanso e wo so me da ase mechi a wahwefo nyina na aka se nyame nhira obi a amen na nyame nyi obi aka se amen meni aba ade ba ko a ewo wi ase ne se ye wo nipa bi o wi ase a the kind Tracey watching me man congratulations and then congratulations at the end I'm kind congratulations difference okay me man congratulations o you be a me pena sempa okay o you be a edu ba bi a wo ya ade na nya na waba no obey apology or apologize. So I share at the end of the penance no say last 2 years as a COVID time no. Yeah. Obedi one abu Kennedy Japan atem. Emma ekoye issue bebre ni ade. By na say minia abeku Santana ye interview. Emma obey apologize. Say enka no idi nkola asem. Yeah. Eye niam bi ensem fata na why mature. Na ya papa Kennedy mfa ne bone nche no. Emma sisi obeka se nani aba ne wo so. Ti awrade adom me penasem. Oh okay. On say nipa wo ye eniam bi na se wunu ho a. Nje mfom so tu. Na thank you. Wa hu se de awkom nu nkomu bi ma. Em obi apɛ wasem. Okay. Eti ebra osof kum chacha mete se wo wale no. Na mani ye jipa by na wade no sabe oba bia wanu munyama e wasase we so ni so obi nya okun okay na wanya be ma papa enya be ma ne ho ofete se sof kum chacha be ma owo body be ma ni ti eponim be ma eni munyam kuta no titi se kosia na eye kama na wone no abobra. Okay. It's a brother who said Tracey, and you're fine guy, no. Now, when you get pa, I will say we are no. You will be all right. One of them was in any bro. That be our cousin. Say gang, also on one form memo. As one the other one's on friends, Mafia gang, you know, near deal. Meno, say gang, you know, the minimum woman if you was a nigga. And Damo Appiah. Yeah. And Tracey watching. And then Yami Adam Tracey Kora awale. But oh, what can woman in our was here for? What if one didn't know? Oh, what can woman in I was here for? Say, and may more. Now, Obiti said, Damo Appiah. On them way, or Nessum Yeso. The Akim be and Neditrum. Anna, when you mean answer. Or Cassa Jimmy. Akasan kwase akasa Adam Appiah woni munyansa na Adam Appiah eni munyansa ne boss of Afia so asenega na eni munyansa odwan na ponche wa ponche na ye wo kurum we Afia so asenega we abrabo wowum eni suban Afia so asenega eni nam Ghana say Afia so asenega agimiye na ogusu jimi no Sana Adam Appiah so we Jimmy. Eti ba ko difference say Tracey. Me la say. Boakye. Yeah. Modern say. Awade a nyame e de amano. Okay. Ai nyame de yeshira no no. Obache de ho afri se nkwasiafo mi ye we ho. Bonne date eto wo say. South kum chacha e be kan. E wo too much ya say. Say Tracey, I'm training one free Damo Appiah. And if you are Schwarzenegger, one, oh, me and Ombegu na wali. Wow. And then the Bema Benyan and so our anymore. Ah, yes, it's my uncle. I'm in sure you survive. Medase. And you are one year, maybe a while, wouldn't we? But Madame for able to be on, I'm 1 year. Okay. 18 Proverbs 13:20 say, wouldn't you answer for 190? Now there be a waging in your sandal. Now the one and kwasi afo 90 no da bia wo una mane okay and Adam for so no
Jeremiah 9 verse 1 eba say ya mo hwe mo yie wo mo nyonko no ho ya wade bi o wa unim ye ba wadanfo ebe mo ye o say Afia no wa wale da no wale ye ni kun beto ni so ogbo adwaman ni naked pictures eba mountain eba mountain ene YouTube kura adi ato say Afia so as nega edi ne ho uko YouTube ne na bo Afia so as nega vagina obeyi am oso ni Kofi Adoma nwani na mo ton ne ya ton zere issue ni ba ye no mo so pa na magana fo hu say na wono obi di e ba won so pa na wo brum we ya obi asam ba ya Afia so as nega so pa na no so pa ba asam de na no ode na fanta no na bi Kofi ene e won fa me sheme na Kofi wo de shena asa wo cha na ya wo so na ma betere so na so kum jaja me ye interview sabe say nya wo na wo kasa wo bi sabe ya bi sawa no wayi ma yi anu Kofi ado ma wa ne se wo se Kofi emre an wo se Kofi no kasa an wo se Kofi ye din onto ti o de fire ni na Kofi so ade no fa me so e ma me so wonim nyansa asa ya wo kana me se wo pe obi a wo jimi a wo kusu jimi a e ye Afia so asenega dama wo Appiah so sa ti se gang dia be na mafia gang no oh awon fe enye papa body for hwa Tracey no asa watwe ne ho afiri mu deda esan se ayefro na sene de sanko oba ba be ware anaso okun ba be ware a na owo namfofo bi a ode om ho hyehyem ebi a wo hwe nuane so wo hwe nsuo so wo hwe say planning committee Afia Schwar papa ewu ye no ye hu se na Diamond ene Tracey edi akotene wo mu ono kura be ka se place a wo ya 1 week ni ade nyina wo no organize ye e de man no but we no I said Tracey yo mu nyina si nchen ene omu ko obi ti se ne be hwa ade fo nso a e ko obi enima wo so mu di mu akotene no wa mo ma ni mu akotere ama omu di asakra mpo no na ye ni nyina no yo oben Tracey kura ni ye dwom se monkomachi enti we trese Tracey no watwe ne ho deda watu ne ho fo ana se nsemu a Ghana fo keka no wafa emu aba okay if me kura futu kura me dia ma no e social media ne ade I think so wafa mu aba watie say yes de wo aka ne da no osuro so de wo me ne da no osuro so okay enti Tracey watie pa because sabe so me no sabe medi kan say Afia na wade aguo no kwashi mic wo mo ho yeah and I want say Afia ni obi a baby ade ni bedu obi o disgrace oh yes we disgrace baby ade ni bedu no baby a odi ni bedu biala oh odi for disgrace is sen ya wodi mi yeli na wo bia so ya wo papa ya wo bwan anya ji awaji din Proverbs 22:1 osi pa eye chi anwonya de okay sabe maybe so question say Ghana ha ya bo mami ni example abo bi ti se wo ya ni ebo ni dia den na o de tag no maybe so owo no say your friend no ebi mu friend no twea there be okeka yeah okeka ani obeka wa mo awusisi ani ko yimra mu ti ya bo wo di den na de tag no munim so obeka ene ntontom e so no so ka ena kraman so ka me da se ene bo aponjidia so nko be pem okeke odwan so nka ba we boko ti abo bi ya ebo ni dia wo de tag no o wa Ghana hey empress ya bo Afia so asene gadi e den na wo di no anu ya de mi de be ka ye Afia anu mu wa de ti abo ni di wo Ghana na ma tan kwase ya de we ya de tag no eti Tracey na nkasa no wa wo se wan twene ho a wo benya disgrace eye aware no eba be koso no eya dia eye Afia post video bi na oka wo mu se omo mafia gang ne die omo fa eye be ma wo betimi a control no na enu na bi nso se Tracey akwakofa ne ye mo ba ayesan se emri bi ebetwa mu no be kan nsem bi se eya dia eye Zion Felix ne ye interview eno kan se ono ba bia wabo bra bedu no so no onya be ma bia
na one no koda na oye nyo be wi asana so obefa be matena se de se me mpnanie me ganie de da bi onye entiano na Afia ede sansam ne ba abonten abra wo kwaye fro na se no eye ebi mu se se Afia ben Tracey pa na so timi be kan nsem se yi a ene na kire se ya de a abrantie na Tracey akwakofa no no oyo bi a obetimi akontrol no akofa kola ampa na enye boy no ene wari Tracey na Tracey mom ene wari eye boy no ofi said asema Afia ekan ye no eye ahoye anode kan anase o kan nyansa asema buga na fo be aye de Afia kan na se Afia na kasa no woni Tracey na munye na nani bere no nani bere Tracey ana na wade we kura so nani bere no ana wade ne begu afirefia okay na unso wale we kura no Afia ba out abaka se baby a wodidie any baby when you scare free no and be man na be sikon so what is waka yeah Afia no nani briti Tracey and Afia no nka won nko na ne ya na Tracey bo achi awade yegu no one na ipe na sem kwase company no na Tracey asande no ho abehye on say sem kwase company no say dey bi kan na Afia and madam Appiah all me anu nyina so ye enkwase afo and all me anu nyina ye agirifo oni nyansa omo so awale agyan na that's it etino all say Tracey and you for YouTube Facebook ya na wa mesen na wa de no abaifo we all suban netle so ya abaifo all say suban bi o wa we ya en ka se bi o na kan e tell say we abaifo ba yiye nyi obi a wotu e do no nko a wani brad ya wo abaifo uchucha na unia na ntia wo abaifo so akeke kwase asam a abaifo I said dey be a opposite of good no e ye me that's okay yetimi de empress efutu a so kum chacha say Tracey be fa pa kebeboa on twe ne ho on my intervice ni mu nwa what the organ na abonene tito okay say Afia so asnega any Tracey be nya beef abekem kwase asem wana wade bonene tito Mati odifo na mama bi say question we na yemfa emra ebiye odifo eya na yawofo abrabo enya nsunsuanso ewo ye mofra no so esanse ye hwe Tracey a ne baby ofi ne ye hwe Afia Schwar baby ofi diamond baby ofi na utimi efri fie bi mu na uba bontin be fa na fufufo be join ni ekuo fufura na wawofo no abrabo na omobo ya na sentete na omode ma no enya nsunsuanso wo ye so ekuo de ye okuo bebre wiase okay ye wo ekuo a eye nyansafo oku eye nimdiefo oku ani ye wo okuo a eye nkwasiafo oku okay dan ya Afia so asnega no kakrakai ana no kakraka te sepo na no susu nsuo chenchen e te sepo nsuo e be kan say ya papa despite no ku no onwo atiye no Afia gang no cry ya strong we say no wrong sabe answer we papa despite no ku na eyen enmonyamfo ku inshirafo ku sa ku no da mo Appiah jimifo ko wa ye no sa ku no Afia so asnega jimifo ko wa ye no awuchi nipa awadwemu dawo okay nipa fele ade nipa bu ade nipa nidi mpanifo atem awon ye decent and odi on okay sa kwasiafo bi say ye no itimedie ade a soft kum church America ne bonne de tito first guest American soft kum church American say Tracey amenedi na ho a Afia so asnega and expose ebeba kono eni ni ko na nya be men su kokoji didie ne yesa na samaba odifo ye disi na efutu ben e na ode ma eya branch a waba be wari Tracey esanse efiri papa no issue ba ye 2020 abrante mi ye sure say social media so obi ono so etwase ni bi de na chese omo nyina wo industry num onim ni ekoso na ni nyina wagu na so agusuo no aba be fa oba Tracey a one na ekwa akobọ bra ese okun ni oyire no efutu ben na ade ma abrante futu a de ma se be ma no onye adwuma okay na onye adwuma den
na onfa empush na ile you will say you will be by pokore hinsu na enkoye say sabe oba ni muskanti ena me de ko wale no na enye wodokan ena me de ko nemu muska eni adwapade nti ena me de eko okay sa de ne de o mayente ena wo mane mma e ma Ghana fo enti kora o menya misuro eni nanim ni nachi na onkoso na omo ne bra na wanya adepa okay atisa muso e wote ya no waye ne de wote de wote nsam sa na nsam say na wanya bi o ka say ya mo neti ya ne date into osanya na Tracey amenu hu ye Afia Schwar de expose beba akoba ne say ekosisa na be ma ne tia den na be ma no nya tu ni foma me say difo be ma no say be ma ne ti say Afia de expose bia because Afia de enim say motimi ka ni enim nyina otimi ka o expose ne de Afia ka so de ba wo de be bo ne Tracey ni ko ni nyina ko ni mu dia no sha Laza omusuma musem bia de baba bato Ghana for e de wona aso wawale ye ai ono obetumi aka ka se Tracey kora akọbọ obese ya awradi Yesu e ko so de bia mo de nachi because ono wa do mi ama no mi yen nya no ene wa kesi ama kesi ni de nachi na da bia me ka se Afia squash na ga ni fie ni petitri ni ho yeah oh da bi obi ana yesi otu ne fo a na ono kore gosi se papa no wu ye na yesi ni futufu bi ana me ka se futufu bi ni fie ana o wa na busu ye mu nyina so e bi ta so ti ase kora o mu nyina agimi god sabe oni futufu odi for me that say na mi ja wan some abeka de ahafo ahanya brebe ma ye kwan aye di besi musu hu ni sen ene ma ebo peba na pempenso na ebekwa kosi fafa your comment section na say efa mame na follow yen all the social media platform no so misro afi na wetwam ahia yen na won subscribe to your channel na kai se obeye ni sa e de amame but notification bell no so ya upload video bia na won sa etimi akabi media ene Empress Ann ememe nyina ketri ba kope aduana de hie nyame yadomo a ye besan ye hia bi mu makra Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunja papa nkwa na yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yewa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja, ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ohwa kunja amisimu. Na wangasa ohwa kunja we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. Odi ehwe bia no kwa se de bia nete ye bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo obo ekunja bia ope wasase we so na Obiri Yeboah nko na betuma mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ekunja ope se ye ntumi enya ma wa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pie junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboah din kita ho bia fresh 0558 782268 ana se 0277 tie no mani 0277 469933 ekunja bia o pe no Isaac Nana Obiri Yeboah no ntunchia se o pe kunja we ene ne mpa seka no ma no fre no ma no Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we ene ne mpa ekunja bia wa ha bia wo pe ene ne mpa seka na Isaac Obiri Yeboah nko na ebetumi ama obi e wo Ghana ha